September ni somni le pani khan ramri boy na thuwa bok India le China chuan in biak na an nei le ta a tun thabul khan Moscow khopuya tumni ngot political level in biak na nei to ma se rampani in ep na chuan zia omlam apan thei chuang meu lova nimin September ni somni pani nia anin biak na po hian thildang lam tak a thlen mel lem lo mai theiani tuntuma military level in biak na chuan commander level in biak na nei le anrem ti ve phota India le China chuan ladak ram ria sipai thon lu bel to lo turin thutluk na an siam thei ta phot amaro chu sipai om sa lak chu antum lo ve ni China lam chuan pangong cho le line of actual control la mun then khat India sipai ten tun naya an lua te chu chua san turin an duwa India lamin aremti mel lo ni inalang military level in biak na an nei zo hian joint press release siamin China le India chuan in biak na nei chun jom zel an du thu tar lanani September ni somni pani nia anin biak na hian darkar som pali chung zet a oa sipai om sa lak chu chungchanga ram pani kara in rin tok na a om lo wangin thutluk na an siam thei ta lovani ladak ram ria hian sipai ral thuam fam kim ne na in thuam noi khat vel zet an oma tun thasik chung po hian rampani sipai te hi helai muna hian an om reng don ne na lang China chuan chu chul muna Indian army om chu an du lo hle maya in biak na hian soi chuakin Indian army te chu in thiar chuak turin an du ani India lampu in finger area pangong lake marlama PLA ten status quo bo chia a India ram anon lua te chu kalsan turin an ti ve boka mase tu zok po hian kalson antum lo hei wang hian in biak na hian om zia anei rin om lo hle ni tuntuma in biak na hi India sipai ten chusul an lua commander level in biak na masaberani commander pani in biak na chuan ram pani sarkar Moscow muna in biak na ti hlo tlin dan tur an soi boka in biak na thatak om thin ma se ramri bera sipai te anin epreng sia an thutluk na ang hian thila kal thei ta thin lova aom zia ber chu in rin tok na aom lo wanga ni berani hun liam to atanga India ton riat thil chiang mai chu China hi rin to lo turani ti he ni voitam China ringin sipai la chuak masa zo ka lo tang to thin kha nia tuntum zet chu ti suala tum to lovani Indian army lam chuan China sipai te chu sang ni som ni aprila an om na mun lama khan an let le masa phot turani antibur to sia China PLA te la chuan Indian army te in thiar chua phot an ngak ve boka hetiang hini te tlatawangin in biak na atlol ta thina ni bermai khovelin China adawro ne mokanti lain Vatican le China chuan in rem na chin che tlak takan ziak vele ta a US alom lo hle ni Roman Catholic how tu ber pop omna Vatican chuan US du lo zong takmain China tang belatuma Pop Francis chuan Vatican le China in rem na zia tharna tur phalna ape felta der mai karma sa mai khan Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan Beijing le Vatican in lai chin na in ma son zel thu alo puang to a kar le khian in rem na thuthlung om sa chu an pot seidon ta ani US President Donald Trump an China sarkar chu sakho zalen na palzu thuwa le sakho te naw zok te chunga ti du da na thleng thin chungchanga na tak takina khak fowa abik takin Muslim minority Uyghur chunga Communist Party chet dan chu adem hle thinani heti meklaya Christian puithiam lalin China tha ti chaktura inrem na tharzia puya lo tum hi US chuan a rethiam lo hle ni US Secretary of State Mike Pompeo chuan karliam ta khan US chanchin bu pakhata Vatican le China inrem na chungchang hi thuzia alo chhuwa to a Pompeo chuan khovel ram zong deuh thoin sakho zalen na chungchanga China an soi sel mek laya Christian sakho puit hiamin China ne in rem na thar zi atum hi ama din munati der thong zo kani atiani sang ni le som pariat September ni som ni pani khan Vatican le China hian in rem na an lo ziak to a
anin rem na thu thlung hi tar lan ani vek lova ma se thil pakhate ro achiang China rama hian Catholic sakho zui tu mi million som pani an oma an pui thiam bishop ruat thuwa Vatican le China chuan o an chua ve theya ram pani in rem na angin bishop chu ruat ani turani Pope Francis hian China Communist Sarkar ruat Chinese bishop pariat zit chu alo pom to a China Sarkar hian bishop ruat na konga hian Pope aron lemlo ma se Pope hian a pom thowani Vatican le China in rem na nu hian Pope riat puina in Chinese bishop pani ruat an ni to a Khovel puma Catholic 1.3 billion ho tu chuan Chinese Communist Sarkar thuron angin alo pom ta thinani kum sang ni le somni kum tir lam khan kum som sari nuwa avoi khatna tan Chinese le Vatican foreign minister te chu anlo in kom to nge Catholic ko hana father China le Vatican in rem na chungchang chik taka thlir reng tu Father Bernardo Cervellera chuan sakho chanchin bu pakhat cracksnow.com nena Vatican le China in rem na hian ngai ven lo in phur om viau angin langma se ra tha chua lem lo tuna in rem na thar hian China sarkar laka khau zo ka a che tangai ti in a soyani Communist Party in China rama sarkar na anlak kumni nu sangkat zakwa somnga pakhata tangkhan Vatican le China inkar hi atluchia a Pope hian thar tho le atumani hi Pope Francis thachangdol tu Cardinal Pietro Parolin chuan Catholic Church in Chinese Communist Party ne na tho ho adu chan berchu China rama kau khan mi te ma khuwa siama du wangani atia tunin muna Vatican le China in rem na chuan ra du ala chualo thupo aphalowani heti lai hian Turkey chuan United Nations General Assembly a Kashmir chungchang ron soi chuakin UN General Assembly a hian Turkish President Erdogan chuan Kashmir boina chu aram mi te du dan anga kalpui turin athlenani India chuan adu lo hlemaya natakin Turkey hi chang let ve ngal India sarkar in United Nations lama permanent representative anei TS Tirumurti chuan Turkey khopui Ankara hian ramdang thuni na za thiam dan zir sela aram din mun hrechiang bokro se ti in Twitter kaltlangin a chang le dani Turkey mipui 99.8% zet hi Muslim ania tichuan za somko pasari zet Muslim ni ve bok Pakistan nen hian in thurwal takan ni Kashmir chungchanga India malak na do dal zongin international levela Turkey hian tumtam takalo out chua pui to thina India hian Muslim ramte thu soi hi abeng khon lem lo na chungin chan let lowero atum lowani ole khir tu te in chunga lom thu kan soya kan channel hi in lo beng war pui ngai kan be sei in lo thlir zel thin don nia kan lo me